Samitti amanaa jettaniirtan akka dhaaba keessanitti federaal siistamiin biyya san qabdu uummata Oromootiif ni fayyada jettanii amantu. Gaaffiin kiyya inni lammaffaa magaalota akka Finfinnee fi Dirree Dhawaa maqaa federaal siistamiitiin uummata Oromoo qabeenyaa fi lafa isaanii irraa buqqisuu jiru. Kana hoo akkamitti ilaaltu jedhee gaafata. Gaaffiin kiyya isa sadaffaa keeyyata 39 uummata Oromootiif akka fayyadu itti amanaa jedha. Isinoo maal jettu? Galatooma. Galatoma isinin jedha obbo Baqqalaa obbo Johar obbo Baqqalaa galatoma isinin jedha. Gaaffiin kiyya gara tokkoon Joharuun deebise takkaata ani ka gaafadhu namichatu qorsoo alanche jedhu qorsoo hin beektanii qorsoo biyya teennaa hin alancha beela'ee nyaatee jechuudha. Yoo beela'ee nyaatu qorsoo sun ilkaan keessatti hafe. Yaa ifaayee ilkaan kiyyaa jedhe jedhan ofii isiniin ifaajjanii mootiin Oromiyaa jettan Oromiyaan mootummaan isaa Oromiyaadhaaf maqaadhaaf malee Oromiyaatti dhaabate malee Oromiyaaf hin dhaabanne. Ammaree erguma isin dhuftanii ifaajaa jirtan kana wanni dalagamaa jiru waan birooti. Biyya keessatti waraana ergaa deemaa jiran Oromoo ficcisiisaa jiran irdaataa warra Amaaraa kadhataa jiran kana akkamitti ilaaltanii araara jechuuf deemtanii gaaffiin kiyya kanu. Galatooma. Thank you. አመሰግናለሁ። ይቅርታ እንግዲህ እኔ ኦሮምኛ ትንሽ ሰማለሁ እንጂ መናገር አልችልም። ተስፋዬ ኤልያስ ይባላለሁ። ኦኬ የመጣሁት ከዚሁ ከኮሎራዶ ነው። ሀዲያ ነኝ። ሀዲያ ዩኒቲ ራይት ኤንድ አድቮኬሲ ድርጅት የሚባል የሚንቀሳቀስ አለ። ከሱ ተወክዬ ነው የመጣሁት። ጥያቄዎቼ የመጀመሪያው ቅድም ሲታነሱ ስለሚሰማ አንዳንድ በኦሮሚያ ላይ ጦርነት እንደታወጀ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እንዳለ በኦሮምኛ ስትናገሩ ሰምቻለሁ። ይሄ እንቅስቃሴ ደግሞ ሁሉም ቦታ እንዳለ ሲታነሱ ሰምቻለሁ። ይሄንን ነገር በምን አይነት መንገድ ነው መፍታት የምንችለው? ይሄንን ጦርነት ማቆም የምንችልበት መንገድ ምንድነው? ሶሉሽኑ ምንድነው? ምን ይታያችኋል? ከማመስገኔ በፊት ነው ወደ ጥያቄ ገባሁት። አም ሶሪ ስላላመሰገንኩ ማመስገን አለብኝ እናንተ። እንደ ሀዲያ እኛ ኦኤምኤንን በጣም እንጠቀማለን። ለእናንተ ያለንን ክብር የምንገልጽበት መንገድ ብዙ ይሄ ነው ብለን የምንናገረው ነገር የለም። እንደው የኦሮሞ ሕዝብ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ሀዲያን ወክላችሁ ለነዚህ ወገኖቼ እንድታጨበጭቡ ጠይቃለሁ። እባካችሁ እባካችሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። በሀዲየኛ ገለጦሞ ነው የሚባለው። በጣም ገለጦሞ እርስ ገለጦሞ ዋውና ይባላል። እግዚአብሔር ነው። ገለጦማ እንግዲህ ገለጦማ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። እኛ አንድ ህዝብ ነን። ያው የኩሽ ቋንቋ ስለሆነ ይወራረሳል እና we love you and respect you guys በጣም እንወዳቸዋለን። ስለዚህ ያንን ሶሉሽን እንድትናገሩ። ሁለተኛው የቄሮ እጀቶ የኔ ደግሞ ከቤራ ይባላል። ያ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነ በኢትዮጵያ ላይ ለውጥ አምጥቷል። የዛ ለውጥ መሪም አንዱም ኦቦ ጆሃር ነበሩና አሁንም በዛው እንቅስቃሴ ውስጥ አሉ። ግን መልእክት እንዲያስተላልፉ የሚፈልገው አሁን ባለው ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ወጣት እንቅስቃሴ እየተጨናገፈ ነው። በየቦታው እየታሰረ ነው፣ እየተመታ ነው፣ ጦርነት ታውጇል።
ፌስቡክ ላይ ጽፋል ተብሎ እኛ ጋር በጣም ብዙ ወጣቶች ይታሰራሉ። ብዙ ጉድ አለ። እኔ ጓደኛዬ 5 ወር ሙሉ ያለ ክስ ታስሮ ጮሄን በብዙ ሚዲያ ጮሄን ነው በኋላ የተፈታው። እንደገና ታስሮ ባለፈው እንደገና እንዲፈታ ጥረት አድርገን ተፈቷል። ግን በቃ እንቅስቃሴውን የወጣትን እንቅስቃሴ ለማጨንገፍ ሆን ተብሎ እየተሰራ ነው። በዚህ ላይ ለቄሮ፣ ለእጀቶ፣ ለከቤራ፣ ለጠቅላላ ለኢትዮጵያ ወጣቶች የሚታስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው የሚታያቸው? እኔ ጀዋር መሐመድ ከዚህ በፊት በአማራ ክልል ወጣቶች መልእክት ሲታስተላልፉ የሰማሁት የፓወር ባላንስ በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ የህግ የበላይነት ከባድ ነው። የህግ የበላይነት ለማምጣት ያለው እንትን በጣም አስቸጋሪ ነውና አንዱ ፓወር ባላንስ ተብሎ የሚጠበቀው እንደ ተስፋ የተጣለው ወጣት እንቅስቃሴ ነው። መንግስት ወደ ፈለገው ሁሉ እንዳይሄድ የወጣቶች እንቅስቃሴ መፍትሄ ያመጣል። አም ሶሪ አይ ነው ታይም ግን ያው ብሔር ብሔረሰቦችን ወክዬ እኔ ብቻ ነኝ አንድ የሲዳማ ወንድሜ ያለ ተነጋግረን የመጣ ነውና የእሱንም ጨምሬ ነው ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዩ ጋይስ እንደምትወዱን ስለምናምን ነው የመጣሁትና ይቅርታ። ስለዚህ ይሄንን ፓወር ባላንስ ለማስጠበቅ የግድ የወጣቶች እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ያለበለዚያ የህግ የበላይነት የሚባል ነገር እኛ ሀገር ላይ የለም። ሁሉም ይሄ አስፈጻሚው ህግ አውጪው አካል ተናቦ በህገ መንግስቱ አግባብ አይደለም እየተሰራ ያለው እና አንድ መንግስት የሚፈልገውን ብቻ እንደፈለገ ይጨፈልቃል። ስለዚህ የወጣቶች እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው። ምን ይሁን ነው እያላችሁ ያሉት አሁን ባለው ሁኔታ። ሶስተኛውና የመጨረሻው አሁን ሁላችንም እንደምናውቀው ብልጽግና ራሱ ከሚያምነው ህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ህገ መንግስትን የማያከብር ከህገ መንግስት ጋር የተጋጨ ነው እና አንቀጽ 47 ላይ ስለ ክልል ጥያቄ ፍውት አድርጎ ግልጽ አድርጎ ይናገራል። ሀዲያ የክልል ጥያቄ ከጠየቀ ኦልሞስት 4 ዓመት እየሞላው ነው። የኛ ጥያቄ ታፍኖ ነው ያለው። አምሶ ሆሎ ስለዚህ ታፍኖ ነው ያለውና እኛ ደግሞ አገር ብለን የምናምነው የሁሉም የፌዴራሊስት ኃይል ብለን የምናምነው እኔ በፌዴራሊዝም የሚያምን ጠንካራ ተከታይ ነኝ። ከዚህ አንፃር ከራሱ ህገ መንግስት ጋር የሚጣላ መንግስት የክልል ጥያቄ ህዝቡ ጠይቆ የማይመልስበት ሁኔታ ይታያል እና ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ህጋዊ መብት ጥያቄስ ያላችሁ ሀሳብ ሶሉሽን ብላችሁ የሚታስቡት ምንድን ነው? በመጨረሻ ኦፌኮ ከሌላ ብሔር ድርጅቶች ጋር ለመስራት ያለው አጀንዳ ምንድን ነው የሚል ነው። ታንኪዩ ገለቶማ። እሺ ከተፈቀደልኝ እኔም በአማርኛ ነው የምጠይቀው። አፋን ኦሮሞ ያው እችላለሁ፣ ግን በደንብ አብራርቼ መጠየቅ አልችልም። ዛሬ እዚህ ፊት ለፊት ላይ ኦቦ ጀዋርን ኦቦ በቀለን ስላገኘሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ለሰላም የሚታገሉት ግን ይህን ሰላም እናደንቃለን። ሁልጊዜም ግንባር ቀደም የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት። በዚህ ሁላችንም ደስታ ይሰማናል። አሁን እኔ የምጠይቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ መንግስት በምን አይነት ሲስተም ነው እየመራን ያለው? አንደኛ በፌዴራሊዝም ሲስተም እየመራው ነው ያለው እያለ ነው ያለው። ነገር ግን ፌዴራሊዝሙ በትክክል ፋንክሽናል ስላልሆነ ነው እናንተም ተቃውሞ ውስጥ የገባችሁ እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፌዴራሊዝሙን የሰሩ ወይም ህገ መንግስቱን ያቋቋሙት እንደ ህወሓት ወይም እንደ ኦነግ ያሉት ድርጅቶች ዛሬ በሽብርተኝነት ተከሰዋል። ስለዚህ ፌዴራሊዝሙን ካፈረሰ በትክክል ይንገር፣ ህገ መንግስቱን አያስፈልግም ካለ በትክክል ይንገር። ነገር ግን የህገ መንግስቱ ተጻራሪ የሆኑትን እና ፌዴራሊዝሙን ይፍረስ የሚሉት ጋር ሆኖ ነው አሁንም ይሄ መንግስት እያሸበረን ያለው። ስለዚህ የእናንተስ ትግል ወዴት ነው እየወሰደን ያለው? ይሄንን በትክክል ለህዝቡ ግልጽ አድርጋችሁ እንድታስረዱን ይፈልጋሉ። እኔ በበኩሌ የእናንተን ትግል ከሚያደንቁት መካከል አንዱ ነኝ። በእናንተም ትግል አምናለሁ። የእናንተ ትግልም ነው ደግሞ መጨረሻ ላይ ዊን የሚያደርገው እውነት ከልብ ከተሰራ። ይሄንን ግን ይፋ አድርጋችሁ ህይወታችሁንም በድሃት ሰጥታችኋል። ከዚህ በላይም የሚጠብቃችሁ አሁንም እኔ እንደሚገባኝ መጠን ሞት ነው የሚጠብቃችሁ። እኔ እንደ ሞታችሁ ነው የምቆጥረው። ነገር ግን
ይሄንን ግልጽ አድርጋችሁ አሁን ወንድሜ እንዳነሳው ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ሆናችሁ ይሄ ፌዴራሊዝም ቢያንስ ፋንክሽናል የሚሆንበትን ነገር ለህዝባችሁ በገሃድ አሳዩ። የመንግስትን ውሸታምነት ማጋለጥ አለበት። ስለዚህ ምን እያደረገ ነው ያለው? ኢምፓየሪቷ እንድትቀጥል ነው በዛ በታለፈበት በሚኒሊክ ፕሮጀክት ወይስ ሁላችንን የሚመስል የፌዴራሊዝም ሲስተም አዋቅረን እንድንሄድ ነው? ይሄ ግልጽ እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ጦርነት ይብቃ በማለታችሁ እንስማማለን። አሁንም ጦርነት ይብቃ፣ ሰላም ይስፈን እላለሁ። አመሰግናለሁ። Difama, anaknya bobek ya. Oke, difama wajib gafin an jawarif kabu anas abiyyi lola dumfan kamu jette oso at abiyyi taate daite ifna nante doisan daite ni gafatta itiyo ni mariatta gafin lamma tamotu gorste bultota akka paartii keessan KFO'tti indagama difama akka paartii keessan KFO'tti ummata mana magorsu kana gorsitee bultootan jedhani ummata gorsitee bultoota kana ni hayyamtani ni katabtani yoo katabtan taate maal akka isin gorsan feetan maal irraa baruu feetan yoo qualification isaanii yoo maal ta'uu malee ummata nama gorsee bulaa kana eka itti aanu mootu odeessitee bultoota odeessitee bultoonni kun mootu yoo maal facaafatan aaw mootu yoo maal dalagan sabaafis biyyaafis bu'aa buusan jettanii tilmaamtan yookaan gorsitan ummata irraa shamatatus gorsitanii galatoomaa. I'm sorry. Nagama. Duraan dursa hooggantoonni keenya baga rabbi mana hidhaa keessaa isin baasee afoo keenya kanatti isin argamsiisee isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa nu dhufuu keessaniifis hedduu gammannee mana hidhaa keessaa nu bahuu keessaniif illee isinillee baga gammaddan jechuu barbaada. Ani gaafii takkatti qofa Jawaar Muhammad gaafachuu barbaada. Wanni gaafachuu barbaadu kanaan dura gaafa biyya keessa deemtanii falmii kaampeen godhaa turtan san karaa nagaati karaan isin argitee anillee gaafsanitti yoo biyyan ture haga tokko haga dheeraallee isin wajji deemee ture karaa nagaatiin deemamaa ture jecha kaampeenii sun. Kaampeenii sanarratti wanti argine wanta mootummaan biyyattii sodaateetiin sodaasaniif isin hidhe malee rakkinna biraatiin waan isin hidhe natti fakkaata. Amma ammoo karaan nagahaa gaafsan ture sunti jijjiiramee hadha nagahaa filattamoo yookaan ammoo isintuu gaafsan yakkamtoota taataniitiin karaa nagaatiin ala waraana qabdaniif isinidha. Tana qofa naa deebisaa harma qofa isin gaafachuu barbaada. Karaa gaafsan nagaatan har'a ammoo waan gaaf nagaa sanirraa wanti jijjiirame wanti addaa maaltu jiraatu jechuu barbaada. Yoo kiliir isinii ta'uu baateetiin jedhe namni xiqqoo qajeelchuu barbaada yoo jiraate qajeelchaa irraa galatooma. Dubartootaa fi dhiifama dubartoota keessa nama tokko qofatu carraa argate waan ta'eef isiniif deebisee carraa kenna. Adayyaantu aya. Thank you. Galato.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromo baga rabbi walin nude imimani firriba rafuda amne ummata kana rabbina dawa kan nude bise galata rabbi kenna tagal fannu jada gafin kiya dura durseti samni oromo enu gadittu warota kalesa wallolanin adda kota hi araram na yojada kadibi daboyo itibafatan samni oromo karana gatin akkamit qabsaru danda'a yoka no saba oromo ka urge marannu argajiru kana wanta isin garamin waggameka dada baqqala hajaduni dada sinjada malif qabso kana keessatti urmi ganke era kun sitare haga adda qabsa karana gajata qabson karana ganu basutti jirtu ani akka argajiru akka falfaltichi jade ani hori arginesani me wonna kana gadi intalitani udunu kulkullesitani kana gafinkiya lamma famo finfinnetti ndebina finfinne ganda binensa goda binensa ka itti cufani biratarani ittingalina isin hinjada damsakiya jawar mata jabatta sinjadani obboleessakiya matan jabatini fulasanitti ndebini fulan sun talu uftaatu miti finfinneta awwaala oromoti fulasanitti ndebini obboleessakiya akkuma engadda haacaaluun du'ee hirriba dhabneetiin jenne ne fayyad amne amalle fulasani nu debisini yo dandeta asi hafa qabso karana gaya kanalle adunya besis ati nugurmesa isin injada waroni kuwan media bafatanitin facebook in achidda chatan isin injada jurun sakana orobon qabsaya wan abdev qabsaya orobo tu qabso nu dogajira kannini min kenna isin injada galato ma nagangala isin injatu barbada kala qabsoo nagaati wal qabatee hidhamuu duras qabsoo nagaarra turtanii ammallee tiistanii dubbii jijjiiramtee gajettanii nuyi qabsoo nagaa sodaaf hin seenne nuyi qabsoo nagaa dirreen siyaasaa bal'oodha akka feene irra gulufne jennee hin seenne hubadhaa qabsoo nagaa gaafa eegallu zabana kam keessa akka ture waggaa kurnan dabre kana keessatti hin beeytan nuyi qo'annee qorannee cost effective ka ta'e constructive ka ta'e saba keenyaafis biyya saniifis sabaaf salamoota biyya saniitiifis bu'aa buusa jennee kan itti amanne dur Baqqalaan faan akka paartiitti ani immoo akka aktivistiitti amma immoo akka paartiitti itti amannee kan deemaa jirru dirreen siyaasaa dhiphachuu ni beeyna dirree siyaasaa san bal'isuu tarsiimoo nu dandeessisu ni qabna kanaaf nuyi ammas akka kaafaa'utti qabsoo nagaatti ciccinaa jechuudha itti ciccina ni baasaa faayidaa qaba jenneen amannaa kan hoggaa jennu garuu tooftaan karaa biraa haraam jechaa jirru nuuf akka paartii nuti political paartiidha beekaa qaama hundaa wajjin hojjechuu ejjennoo jidduu ta'e qabadhee deemuu hin danda'an ture anamma jaarmaya siyaasaa sagantaa isaa dubbisee
akeeka isaa tarsiimoo isaa itti amanee waan hin seeneef akka kaafaa'utti sirna federaalizimii keessatti sabaaf sablammoonni qeebii irratti bulchanii biyya immoo waliin bulchan santu Oromoo fi sabaaf sablammoota hafaniifis ta'a jennee amannaa. Kaafaa'uun kanatti amanaanis itti amanee dan seene ejjennoo paartii kiyyaatiin calaqqisiisaa jechuudha. Ejjennoo kana immoo callimnee furanne. Rakkoo har'aa qofa laallee seenaa kaleessaa rakkoo har'aa qofa laallee waan boru irraa kan ta'u akkuma reefu isiniin jee Itoophiyaa akka complex building tokkotti yoo fudhattan akka appaartaamaatti yoo fudhattan namu mana ofii qulqulleeffataa mana ofii bulchaa akka isaa ta'utti bulfata waliigalaan ammoo